Kisau tuli kisang Bhalang bapau ke jela bakentum ya ka Khasi Students Union, ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, ka Ribhoi Youth Federation, bat ka Hinyo Treb National Youth Front. Hakasi palay jong katayo kila shim ya ka senjam ban Pynieng hino dalade ya ka Khyrdop entry point kam Facilitation Center hasurok Umling ban te lakam ya ka jingrong light lan jong ki barjala bat ki Mynderi. Kinong yalam bagi dekat jogi niki South ligi Seng kila hiar Umling ban bo ikene ke Khyrdop alor kanong rem ban peni ke jing persya ke jing lek Mutlop jong ke Sorkar ha ke jing lek persya ke jing wan rong lan jogi barjela syakan ke jela Meghalaya kani ke senjam jogi Seng Bhalang ke dairu alor ke jing bitar ke rai ba sendat jong ke Sorkar ban penduk pendam no ke mang tengka bantai ke Khyrdop ha Umling kabalamang kumbalai phau klur tengka kabaki ong bakadai tang kaboj banang penslem ke jing tei bat ban penurlong no ya ke jing dawa bajing angnut jiki try muluk kejela kabala slemba hagani kejakala sakiru ikinong yalam bagi dukot jiki Seng Bhalang kila Pynieng ru iki bana ki badan iki jingtho badawai ke Sorkar bahkan penterikam no mardor ya ke Meghalaya Residents Safety and Security Act arhajar ka nrio na kaliang ki bor penyak distrik habi ojing tip ikini ke jingja kila pak mardor ki magistrate bat ki pulit bani keren ngutho bagi ni Seng Bhalang bagi wengno ika Khyrdop menrai ki Seng Bhalang kiliang scam ha kanong rim bagi nom kenran dian satya kat baka Sorkar jela kampat kular bancim kiano ikani ka kam ka jing ekran ikani ka jaka kalane slem bha badai hadian baka Sorkar kala pak tin nang bagi magistrate baai ka jing kular na kaliang jing ni Seng Bhalang kila pensenge no ek jing Talasi bat kila let phaino habai ekran bekilat patai kubor presiden ka Ribhoi Youth Federation uba bipul thangkhiu ulithu baka Sorkar kala ai ka jing kular bancim kiano ya gajeng Pynieng Khyrdop badang kaliang ki South ligi Seng gen sapet ngor mentai ki senjam ban syim da ke Sorkar kenang baka jela kan donno ki Khyrdop ki ban perking ya karung kami jong ki bar jela namar bakaran ketinggi ha ka bini bata Sorkar ha ka banyo no ikan ceka pendem no ikan bata pentai kan 3 point na kaliang jungi ki Seng Bhalang ru ngila perkat cengai bag ngila pongu bakin bu no ha ka ni ceka nanu iti Islam ka bangiyo jingtip baka Sorkar kala don ke jingpenmang pisah kepala dia kembali Laipo krori ban pentai kini ceka kum kata ka Facilitation Center ngiyo jingtip yang ba kala don sa pemakasan kro bansna ya kini ceka ban develop ini ceka ban kila buru yo kontra nadu iti Islam balai lami ngila i ba kila ya sedang ya kini pentrikam ha ka bedi benti ya ulum kata ka adbok ka bentip Andre nyuma kae ke pengiyi pan akan ni ke siterek akalai putri ke siterek ya kubur ke bami ni kata ka kubur di sanction ha ke pedi bat kani ke cingtai ya kata ka Facilitation Center lan ke entry point hapo Umling kala pen kumar jinggut yang ni ban ni ya kata ka rai ke Sorkar ban di sanction ya kani ke ke bakila ya kran kila kre ke Bhalang yang ni Seng Bhalang ki badan hapo kajela Meghalaya halal kani ilai ke statement nak kalian jungi ka bagi penpau ke jing long insincerity jong ka Sorkar ha ka bidi kular ke jing taino ya kata ka entry point ha ko Umling hadin kata apa ngi penban hadin pengilai ke statement nak kalian jungi sampai lagi Seng ngi ba kum balasai pa ka Sorkar ke penmi biang ba hapon ruposi ka Sorkar jela kan pendep no ya kata ka jing tai ya kata ka Facilitation Center ya tak entry point hapo Umling da kata kentin ko kiyo masa ka free pa hindi su lagi kiing dulan bro ha hindi dang kiing kusna kerki yang ani ru nyai kublai ya karai ka Sorkar hindi kai ka bang ni ke peloy yang i bang indorong ni jika berkalo nadu sitarik dilakran haka trik ka statement kalami haki pras haki kubur baro haki media baka Sorkar kala bulan pandam dan berbuki manta la par sitayo manta kadap sitayo pad ngi bakam sim ladan kano kadap kasit kaba ka Sorkar kala prat lane kala penput lane kala sedang pentai no ya kan ni ka jaka lese kabili baka jinglong insincerity jong ke government ni sa simna ya kala berhenti ban penis government bagi Seng Bhalang ngidon kata ka jingli ban hadu kini sniru nginang don ka benta bandia keren ya kata ban buno ya kata Facilitation Center ha kan ni ka jaka kum kedak penpau ke jing konsen jumi ngirapan i sa government nam da penput ya kinong lek ngwan ya menta ane da government ka yai hak yangi kan pelong ini di satu ki Seng pernah apa ka green new tram ka hadin kan fungsi ndai bang sibu nai gi ndai bang kita nai gi ndai bang sibu nai sa ka jingpa andre ngit pelong ni no daladi ya ka jing ya Talasi
ya gitu kinomuan hapo kajela balada kaseng adin ke fungsi kalau cini takarai ban ceklut ikut isla kena kalian ke sorkar kamdi bekeno ya kajing lestat jong kiseng Bhalang halor kata halor kani kamat ke bana kalian ngi kiseng Bhalang nilai keren nak kapuat sekepuat